everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasigi wari sidi Sushant Singh gi wari ni, Sushant Singh Rajput ki wari ni. Sushant Singh se amtina talented oiba amasung yamna intelligent oiba adogumba actor amane. Adubu magi chahi yam nauna corona gi marakta yamna nungai taba thodok amadagi masi laikide. Magi adogi punshi wari magi background adog oina magi matang da mana karamaina has manal laikidabano habdo adudugi wari gi matangdani. Sushant Singh se January ki tangkun gamatoi 1986 ta Purnia hariba Patna gi aduga adada popani Bihar dani. Magi mapasina retired koi technical officer amane Krishna Kumar Singh kawe. Aduga magi mamasina Usha Singh kawe, masina homemaker amane. Sushant sina moi machmina mangada kwaidagi atombani aduga nupasuma mathandani. Nupi magi mache mari le. Sushant se pokpasida moigi mung singjam tina harawe mama mapadagi mache singdasu aidi nupi mari matungda nupa ma yauba nina hekta haraubada chaunaga magi pokpagi ceremony ga se chauna tawdana khotana mi khudingi chatana haidana sumaina ja nupa ma phangjare khotle na adagi masi mana khwaidagi tolabanina machi singna su yam lun tawe mama mapa singna su yam lun tawe masi yamna su maramokpa yamna su mabuk ing tappa dugumba ngang amasu oi ningai ka tawba khotpa dugumba mak tawde aduga magi machi mita singa aduga sweta he asise moina yam chawrakanda pokpane Sushant se aduna Sushant sina magi mama dongnaga khale hai machi ani se aduga Sushant ko aidagi close oibase mai mama se si yam close hoi atombo ibani na mama na su hena close hoiraga hena luna tina hadi luna loina bado mana aduki mating mama se da close oibai sangda mana school daga ne haingwai chawraga kai oiningi khoningi ka haibada Sushant Singh na ai haingwai chawraga ai ima oiningi kai naga dumaina hai adu ma se chawrko matamda yamna smart oi yamna intelligent oi like yam phare mai class na mana top tawrokpa kholakpa dumaina tawri adu mana documentic like yam pharaga excellence oi basida moi dogi Patna gi school do tambadu da moi oja mana adai sum recommend tawdo haibadi ma se am thina ekpano tawre magi school do huji moina tammi ba school se sigi se dagi hen ma se am thin excel oi re yamna kano tawre yamna magi makok se yamna leiba ngang oi do na khara chawba kano da city da adu do ina larik tamba thamna phani more opportunity do adu phangna ba khona ba exposure do moi haidi more phangna ba na adagi moi gi parents na Sushant Singh je mai gi makhana laik tamba se Delhi da thare Delhi gi Kulachi Hansras model school haina adu ma se thare tharaga asigi tharak pasita ma se yamna larik yam pa ba em kaliko ma se larik se any like ubase masu like paraga dum lai doini ado ma se kitang ju khangde kai ura poi to boy khara shy and khara ing tapa khara introvert su oi ma se ado duna ma se like pa basna oina mangonda nungai jabado ado ga smaina Patna dagi kanu da laga khoi city achoba Delhi hai je city achoba ne sigi maraksta lakpada yamna mangonda ikai ba yamna ikai thibagi मासे फोंटोक सब ngam da ba khot da ba dumai ga tawi adu ma si hana degi koi gi physics ka science ka se yam na koi gi math ka physics ka se yam thina pami heduna ma gi mainly man interested oi base koi gi kanu gumba physics degi di astronomy degi di astrophysics adu gumba sing se ma se interested oi ga competition ga makhan ga dum ma si adum yawe adamana ahamba lakbasda magi roommate amaga lei ko mana hostel da leibani mana kano leibase Delhi gi school se tambasda ada documentic masina ikai thiraga introvert obje magi ahamba first year se di magi roommate se asisiga was wari se phajana saba bu masingam de haiba moina question hangaga su just khummaga da oina toga mana mai thokum tongana malei adu sum tamna open up torpdagi adogi saigi school dagi hostel do laiba school do like tamba chahi ma pharak padagi di magi pura persona se pura change to greba
pura hoi outgoing oidana phagi pharang tawdana mamanabi mayam ga leidana khotana adagi ma se masak su yam phajare hai dudana moi gi school daga phoi gi popular ga oiraga nupi na ga ngaujabi nupi na ga kanu card ka pidana adai na ga tawraga nupi myam na ga sum ngauna bido larik su yam haiba adagi larik si ju hairaga ma se yam wayam ngangbam kalle duga phagi pharang yam tawbagi moi gi oja sing sina larik ta ingai da lang bagi dagi di kano to wari chana bagi masu mapanda hek punishment gi le phalle hai ado jana langi hana magi nang like se aina like ta inga da nang lang lai khang ra kho pa to nga ga question hanga ga na question da chumne ta harapa ado duna oja sing juna ma se la ka di ngauksuna ba means nupa macha gi inkhalak pagi sum chaka tok ba dagi di ma na singa nok ta na phagi to ta na ko ta na do mai na jam thina mayam na moi gi class to gi clown ni kai ma ja haibi ba hadi phagi ni am tong mandana ado oja sing na su adum khang ba adum hadi ma langja bai wa ni adu mai gi kanu si da oja na ta iba sing si da ma loina understand to banga me loina khang banga me already man hana ga par kan da lak to ni ba ado oja na tak pa daga oja da goin onjala ga man explain ga tawsan ba dugumba ado dana lang su khola ju punishment di lang bagi to da ya da bani na du ma pan daga le phala thamba adu mai na ga su tawri adu bu mana class 10 ka khalakpa sai 2002 se sidaida magi life ta yamna nuai ta ba tragedy ma thokani si thokpa sina magi life si pura completely turn to kidoine 2002 gi si loirak pagi kano mana kano ne 10 gi board ki kana like pa bagi matam ni ko board ki exam sina February March tai tok doine adu 2002 gi hawulap pa sai sida no mama sina phone tawraga phone sida mama sina kappa gan sida susana kai tawragi ma nang kapi do kai tawragi kholagi na hang bazara mama sida kai stau de ai nang yam miss taw bai ni khot pai ne tawre hani mana ma ai gi ju board exam se loirani exam se loi buka ai la ga lai drop ni khotom ne du kai taw roi kholoi kai gino nang kapi do kholi gino na hanjaran ja hang bazara mama sina kai bhai da bida dum mana nang lai re pare ko chakchare ko du tawre ko normally mai gi mama se anam matam da pung tari tai na nipan buki manung sida phone adum tawre hai aduga phone tawraga nang charabra thaklabra du sindu kai ge do hangba adubu sigi numit sidi ma pung 13 de phone tawrapane ba tarab da susan sam chingna ba du mana kai tawragi nang da du da haina phone tawrai du kai tawrai ko hangwa ma sina kaim tawde nang miss taw bai ni dum hai aduga last ta phone namam dai sida mana susan se guddu ni ko we moina nang amtang lakera nang yumda matam khara leigera na tawi hada susan su dumaina dum mama na kasto de na hai bani na aduga magi board exam gi kan ma su preparation tawri bani na chuti lawtho alak ba hai do magi exam da kano tok doini hai di mana preparation taw du da nang da ba ya do na man hai ma ai exam gi koi su ko hai di board exam se koi raktre adu du na ai kano suti lo do pharak ta do nga le ai pai khalo ba la ke ai su ai la ke khot ke ra do mai tong na kan da phone je tham gare nongala kan da susan da paula e magi mama do nongdang da leitre hana susan se pura sok chat lewo kai no hai se ai ngarang da koi kai ima ka wari sanai ni ngasi ka mai na leitre no ko no ma se ngauraga ma kanu se ma lo bla e la ga ma na hang tam se da mama do brain gi tumor na ba jani na ba se mo ni lai yinga ga leiba ado mama se ma sanu ngai ti hai di susan na di khangi do ga ma smai na brain gi tumor lai ha bi ma khang dam jani ado da mama do na nungdang do ma do si re kai na he khang haidi khang bagi type da macha nupa da phone tawra amaga nangam ta la kera khot kera nangam uningen hairam badagi susan sina du gi chalhau da badane hoi mai la ki bo he ka yaw da badu ka mas da kappe o khonge mama do smaina moi ki mo kan troga ki mo tawra ga leibani khopani do brain tumor dagi hinjalap badagi si bane na ma sat maina khang mama je sigi matam mama na sigi bagi shock to ki matik ma je shock sa bada ma je kapte hai kap pasong ngam da bida ma je phungat aga leiba jani adagi adum moi mama gi karma kai loire adagi ma je halaga board exam jina naksala abani hapta ni mutang ngai sala abani adubu mama gi si base ma si mangon da mama na nang exam da tawdom ni khot kodom ni ko ka hairam ba wahi myam se ningsangaga mana despite magi life da ado yamna wara ba do yamna thawai sokpa thabuk no do thodok do ado thoga su
mana exam je phasana thai tharaga board exam je haidorako matamda mana moi school logi top tawraga all india gi moi saina kano gi board gi rank yam wang na rank yaure aduga ma je bana pass awe si tawra matung da ma se kappe hai mai exam je ma exam haidor te pukti kappe hai exam je haidorak padagi ma se khongai kappe hai mana smaina mama tawraga ai smaina board exam da ai gi rank yarok ta na gi sak mai pau khabar da yaw khot pasing asinang amta udre khotari na ma so khongai kappe mama je leki da bidagi susan se adum depress oraga laire ko ai mama duna lakhira aharaga ma la haud ma gi last wish to ai fulfill ta hubanga maudre khotri hana adagi mama gi legi da ba kharlera kanda magi depression kari krak se tawudagi doctor da ying watam da doc na magi illness ma hai ma se mental problem amana rame ADHD hana attention deficit hyperactive disorder kawe siki condition sida kai doge habida brain se atopa normally most people dong moi magi brain se thabak tong daba koi gi kari concentrate tong na bo hona bada yamna difficult oiba pot ama tawna haraga pot se lotion bangam daba hekta lochalam dai da bit yarok daba adagi di kano tawraga thabak sima loiron har thamamani adagi nga hanglerga mu concentration tawbangam daba adagi amamuk thaba amamuk haide kari masada kano ma haitaren hyper gumba ma chatlaga pot si interest se mana amada sikaw yaw da bidam thang adumaina tawba du gumba goi kanoni ko gi tumina phambangam daba badagi attention pibangam daba hyperactivity oiba impulsive behavior gumba oiba asigumba asigi laina se ADHD kawe asi jinai khole na dumaina ma se diagnose tori doctor duna adagi doctor gi ngasai gi treatment tawbani ko pare tawbasida moi gi family se loina mak daily do ina hongaga magi makhata na laidam thabagi seisida oina moi machi su adagi di mapa su moi pulap daily do hongaga lei susana degi class 11 kare 11 karakpaga degi di ma se dum lerikta dum honaraga dum lei adoga ma se national gi olympiad physics taga ma se national olympiad gi ga managa top taraga national award ka phangni 2003 da susan se mai 12 tha bagi timing 11 lorakpa 12 tharam dagi timing a sai sida su mana moi gi college ki entrance ki exam adugumba moi hanang nau na moi gi koi gifted gumba angang hai tare ni lai su mak mukok yam phaba moi singi exam kunguma tawbajani tawbusida susan sina all india gi rank 7th tai moi huziki engineering gi kano sida entrance exam sida si zaida 7 taraga mana kano je rank se 7 ta badagi kano tore ma makhata na engineering tongninge ahambada ma se engineering tongningam de hai adubu mama ga mapa gi na hayangwai chawraga mai mama haidi koi gi di mama mapa na doctor oyu engineer oyu kholu ga dum haibado adugi magi parents na pamambane haibagi doctor ga ma makhata na engineering tamdhabane natraga di ma se arts kumba adagi performance kumba sigumba adagi dance tawba khopaga se zu masagi amna pamjaba jani ma se mana class 12 loire high school loire matungda adagi moi exam jo haidore exam da su mana dum moi school logi top tare adugi matungdagi mana BE mechanical engineering da kano tawre admission tawre the Delhi College of Engineering da su mana entrance exam da su mana pazana crack tawre highest mark gumba phangaga score gumba phangaga adagi mana da ming chanchale mana mechanical engineering da chanchale adoga adum tan adum kano taw leire haidi mama mapan hairabanina adum makha haidi magi parents ki apambanina adum tamdhare haidana phajana exam magi kano sida mechanical gi engineering tamba sida exam ga se mark ka kitang phangba khopa kai tawbuna teba tan tamiba interest kaya yaudna tamiba sida su dum moi college tu gi moi huziki mechanical ganu dagi magi branch tu da dum ma se dum top ta ba do su dum ada ma se na dum bagi chum tan la le ngai sida mana khale ai se kana khang sum topa mangon da interest oi do ba di engineering sidi pudi ai baba ga ai ma ga na pamam banina ai tawrage aduga just magi oina nungai ba phangnaba khopa kamai tawsige en tawbasida ma se dance kumba theater kumba se yaw ba hore moi college to gi
ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯗꯥꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯄꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯨꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯔ ꯇꯥꯏꯝꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯔ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯦꯁꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯟꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯧꯕꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯏꯃꯛ ꯗꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯃꯛ ꯗꯥꯋꯔ ꯋꯥꯖ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯑ ꯕꯤꯛ Bollywood, even Hollywood tabung ma dance ki moigi step hai. Adaisida magi sigi kanosida yawa phangi. Phangaga ma se dance, ma se trained dancer nati, but magi enthusiasm dagidi ma na pamba khotpasida du mazi yahole group to da. Ada magi kanu to ba magi dance to ba khotpase saimak sina ahambagi matamda yamna charming oiba ma se. Charming oiraga ekta mangonda khangdine kainoma gun ma yawbdo ma se hekta nungsihanba ngamba mi boita sumhatpa ngamba dugumba magun ma yawe adudana every time khoi moi saina dance awagi any performance oisino any competition da oisino row se khwai dai haibasina first row da loidoini adagidi kharam tawbasina row mathang mathang laibase sushant di trained ama kanogi dancer manati mari trained dancer nati adu eragasu saimak sina ma sekta mamang da thangan bado ma mathanda aduduga mangonda idi mana so haibado di saimak na so haibado nang se igi one of the best dancer dinati nang train so oidri nang ni yaw do sangai adubu nang ngonda gun ma yawri nangonda kaino ma mi chingjan ba mi attract over ma yawri hekta nang je mamang da hekta thanganing bagi aingonda kaino ma pure khangde nang gi charm nang the way you dance nang na passionate oiba nang gi enthusiasm do hekta spark to do na yam thina nang je oiningi ko le haibasida it would mean a lot to sushant dogi matang sida yam na mangon adumai naga saimak naga hairakpasida ma de haraubuda loigri sushant sigi dance atoki matik saimak sina pambagi changsida dum 2 gi cinema kanoje movie se sida Aishwarya Rai ga Hrithik Roshan gi maning da ma se background dancer oina select tawi cinema so amna chawraba Bollywood ki Aishwarya Rai, Hrithik Roshan, moi damaning da jagoi saba is a big achievement as a dancer. Adumaina ma se khallaga dance tawru. Sigi matung dagidi ai dance da focus tawuna pharani khotlani na ma se khallaga magi college ki se ma tamning aktre. Saimak sina di mangonda haiba jani da. Haibadi nang kano tawro khotlo. Atopa you have a very charming nang theater tawrasu yani khotpani nang dance is dum pursue tawna theater su taw kholon haibista ma se wakhan khanjana leire ma je fully theater do tam gi haragadi ma music tamiba college thadoga ma Mumbai da chalaga mai theater gi group gumba yawba adu gumba natadi ma sida engineering tawna theater su tawba aduga ma gi dance ki su passion ma gi dogi acting su kar ani mak to di moi pulak to di sai gi lyric tamba nataga amana sumda performance sumda chakataba ade ma se khanjana bisida 2006 ki Commonwealth game lak pasida closing ceremony sida Aishwarya Rai na jagoi sabase asida Sushant se Aishwarya Rai gi hek maning da jagoi sabagi mongonda opportunity ma phange si phangbadagi di Sushant na I'm not looking back na mana khale ai asmaina Commonwealth game da khana so yamba mi mayam sidagi ai khalaga ain hek Aishwarya Rai gi maning da jagoi saba haise it's very big achievement as a dancer shaimang na zo haire sigi kano sigi matung dagi Commonwealth ki performance matung dagai nangi charisma ma yawe you have something very unique magun ma yawe na mayam dagi henangan ngan bama aduduna aigi opinion hargadi nang sumaina da nang Mumbai da chatlo
nang aigi dance ki kanu sida budi troupe sida budi yauraga nang dance ki sedum tawtharo and nang theater su taw kholo kaino da you never knows nang kamai khangni nang any acting gi kanu da platform da nang chatlaga di nang phau tong ma lena si haibadagi Sushant se wakhan tawre ma se wakhan tawraga uchina chinna mana ma pa da hai ai chemical engineering ma hagsi ma gi mechanical engineering se ma tong ningdre na hai ahamra di mayum da shok chali ko ma ngangi se karino kholino na ade man hai re ai dance ka si na he na ingon da happiness piba ingon da fulfill ma oibam no tawi aina tawriba college da aina engineering tawrisi ai sung pam dre ai sung hana zu pam de adobu imana ne engineer oyo hairamba de gi baba gi im kanoni asha ni aina oyo adu makla ai tawbone but ai happiness se sung pang dre khotre ai saina college la leiba se khop se hoi ai pa de ya da ba gi lek ti paraga exam di tharaga dubu ingon interest am de yawdre ai haidi Mumbai da chatninge Mumbai da chatlaga ai dance ki is da continue tawraga ai theater yaru kholaga kanu tawninge khole habidagi mapa je upai leta dana moisi yaraga mana 2000 kanu gi 2006 ki loirak pasida my college dagi drop out tawre aduga ma Mumbai chale Mumbai da ahamba lak matam da ma khara struggle tawi ko magi odd jobs dagi Mumbai da dance taw na ma se thabak macha masu sales boy oina dagi coffee koi kano daga coffee shop daga thabak tawba waiter oina adumaina tawrome aduga tam da ma se theater gi group amada mu yawrba hore 2008 ta nongma moi sagi casting gi kano lakpa moi crew lakpa Balaji telefilm gi adogi sum moina di theater gumra chatlaga actor anongba kai moi adum yeng ba chatli ko casting gi mi singja aduda Sushant na Prithvi theater da kanam nongwa performance soring ai sta moi sigi casting gi kanu sina director haitare ni moi sing ma sina kanu se udoine ba Sushant se uraga ma samthing impress oiba the way Sushant act ko Sushant acting tawba adagi character dogi mai sagi climax lakpada romance aur matam da harau bagi nok bagi dugo mai se uba sida man impress oidana mana hairam nang smaina audition gi lao koi sigi kanoni akoi Balaji gi telefilm gi group ni nang lao kholona adumaina hairakpatagi ma so harau re ani odd job saudan leramadagi television da lakpa haizu it's another milestone ade ma se laga audition je pi basida ma je select tawroktoine select tawraiba TV series ki mami sina kis desh mein hai mera dil hai sei samana second lead role oina secure tawe ma je mana samana tawba role se Preet Singh Juneja kawe masai mana Preet saba character se asi se nganta ya kai am kui dana mai character se hatokre ga su audience sing jina yengi ba mi sing sina doki matek ma se pambagi popular oibagi demand se tongmandana moisiki season ji loirapada amuk ma je revive tawe hai ma je television gi tawina dum sigira su dum hinga dum thole kai de no dumaina adum wari ma sagalaga ma je hingla tholok toine asigi hingbagi tholakpagi kanu sida ma gi acting taw basida adoki matik ma gi performance adoki matik haiba amsung pamba sida producer Ekta Kapoor se ma se pura de impress oibadagi moi anauba series amagi kana lead ki kanu cast bagi ama kana khanaraga leramani moi sigi series na Pavitra Rishta kawe stage ta mana moi atopa producer moi director sing sida mana haire ma adugi hero do ma kana udino ai khangi Sushant Singh Rajput o hendoine na adu moi atopa sing na ma atopa ko kanu moi sigi TV series ki maker sing hamba yaram de are you sure nang sing nu pa nang audition su laudana khotana my character se am kana kanu do buna te nang swap tora kan Ekta Kapoor na wow story aina haisne I bet on him masina he is perfect to play Manav na kauduni sigi series da ma se cast aurani sida cast over sidagi sigi series se hekta household ekta popularity se aroi bitar oigi doine Pavitra Rishta se 2009 da moi si air tobani haidi moi hamba episode se aduga magi female lead sina Ankita Lokhande
moi ani se moi ani na cast tawraga sigi sida mana Desmukh na sai sida asima sigi sida yam thina magi kanu haitare ne role se breakthrough gi role ama oigre Sushant ge adagi mana TV gi various ko TV awards mai am phange adagi magi hamba first actor ko best actor in Indian Television Academy Awards ga zu mana do mana phangdoi ni aduga asigi shooting tawringa gi manung se asigi sa ma se Ankita ga mabani se close oira ani aduga mabani se nungsina gi doini mabani se nungsina rapadagi yamna koi serious oina rapadagi engage tawraga moini se luhungba very soon they will get married and tawraga moini se moving tawraga leminaraga asigi series se dum continue tawna kano se Sushant Singh se pura koi household name on gare manav haina ai bokta lai sari ngai da yang howe sigi series se asidagi phau gibduna kano ma se mathang atopa promotion gi atopa kano gi mathang mai series ki laktuna khotuna tawre 2010 sida mana dance ki reality ki show ani ma da participate tawi ko amazina jara nachke dikha habamne adug amana झलक दिखला जाना असिगी अनि से माना असिगी जैसा डांस की शो से जुमाना मयाम से पूरा सुमत लेको मागी डांस मागी मूवमेंट मागी कनो मूवमेंट नगी माई मसागी फ्लेक्सिबिलिटी मयाम से असि दैसिदा मयाम से न यम पामनरे Sushant se makata dum acting tawraga leiko pavitra kano sida rista sida man 2009 nagi hek hawrapadaina mana talk to phok 2011 da ma se exit tawbune sigi series se kaino da ma je makata na direct tamninga ma je makata na koi gi film making gumba aduga film gumba se ma se study tawninga pa acting oisno khorusno aduna mana Stanford ki college ki moi gi da kano moi gi du gi branch ki arts and performance ki as the man apply tawraga ma scholarship ti phangaga ma gi chattu gi tawringai gi timing sida ma se nongma mana ma gi na ma se hana da dum acting tawba da gi Bollywood ma dum pamjara iko hana da gi so ada mana sigi tawba kitangara kan sida nongma monda phone ma lai 2011 dani ko phone ji su lai se ma gi sigi nu pa so sigi Mukesh Chabra hana ma jina kai po che hana movie ma moi kanna dugi kano thira laiba casting gi director ne ma se mi to pa thira laiba sida mana kano sida Sushant sida phone tawraga haire haide ai nangi thabak to nangna tawba maya to pa acting kari karak dance ki pe khot ki be ai ure I'm going to be very impressed nang audition game ta lakira kai poi chi hana movie manam dori aduda nang su lead role gi da audition la ona kawrak to ni kauraga maje dum sum maje topa dum cinema gi audition tawroi kholoi rejection adum reject tor ko kholopa mayam yawe anda maje khale sum chalam dai gi dum numit hanga leibisida salurage ne masu numi sila aga audition tawraganda masu audition da khale ini one of the lead actor hana asigi lead actor sida ahum oidoi ne ba ki kai poi si je sido Rajkumar Rao ne Amit Sabt ne aduga maga moi uhum se khalak padagi Sushant Singh se mana khalle ai asigi kanu je movies mane pamjari ni holi kanu gi Bollywood ki cinema kumba hai se adu maina cinema phangbasda mana khalle ai sik cinema ji ma tawrage asi loiraga kari gumba if nothing works out adu ai makha ta na mu laitam je chatlage mana 2011 da chato magi scholarship ke ji mana cancel tawraga asigi movie sida oina ma je pukning thadagre kai poche gi movie gi director se Abhishek Kapoor ne aduga sigi movies na Chetan Bhagat ki the 3 mistakes of my life edo ada based of movie ne gi movie je release tawre je 2013 da release tawe aduga this became a critical and a commercial success Sushant Singh je self made superstar haido oigere director producer Bollywood mayam se ma se tina pamaga ma se nungsireba aduga ma se ju one of the most inspiring youth actor to emerge out of India kaina ga mingthon ba pire aduga mas occasionally mayam naga next kanoni Shahrukh Khan ni kaina ga mayam na haiba hore aduga adugi matung dagi mas mathang ko sa magi next super hit movie se PK ne ba PK ama American gi movie do adune season 2014 da release tawbune sigi matung da ma se MS Dhoni gi sida mas khalak mas main lead khalapana
movie sigi number horokpagi timing sida Ankita ga mabaini gi relation sida problem lakpa hore magi priority se kanogi ai tare ne magi Susan gi priority se magi acting da oina focus torokpa moini gi relationships na back pedal ki type da second important kind ga thamakpa adagi magi dates yarakta ba moina hana sita sita ubalu hung bagi ado du kai na khana ba horok ka se interested yarok ta ba haidi man thabak to chin bagi acting tawrok bagi horok padagi ma se superstar ama oina mayam na ma jahana star ama oina mayam na kana pangkhalak bagi na luhung bado it can wait ka haibagi type ta du gumba tawrok padagi moi ani se toin toina problem nak ba hore toin toina khana ba hore adagi kanuna su Ankita na su hi say I know nang smaina you doing very good in Bollywood I budi ma budi dum kanu budi Ankita budi dum pavitra kanu da rista da dum tawri kholi atopa series na mi but nangi importance more nangi career da loina focus over sidi nu ai te khote da taw da mobile is dum ngai na sum ngang na raga dum mai taw na ba dum hauraga la haure ko mana Amazon gi nam kanu movie number gi timing sida Ankita ji zu paw ta ba haure smaina magi ko actor hadi actress singa flirt tawba dai wari tawba khotpa dugumba ma se ta ba haurak pa dugi su oina number je khana ba jani kaina da saina man MS Dhoni gi movie je shooting taw na kano tawba ma rafta haina movie ama mana su nam da ma ju shooting tawba jani ma sinan sigi kano sina rafta dana Kriti Sanon siga tawba sani asida Kriti Sanon ga mabani se close oirak pajani close oirak pasida Ankita su pau se taba hore haidi sumaina my co-star singa sumaina tawi khole du tawi da tawi hena tabagi sigi matang na samoi ni se toin toina khanai adobo movie je dum continue tawi dum ma su dum kano se sagi rafta du zu Amazon ni ju china china Amazon ni gi movie je wrap up tawraga October gi 2016 की October da movie se release tawne Amazon se aduga Amazon became the 5th highest grossing Bollywood movie of that year Sushant je mayam ge hai the critical acclaim for his performance aduga ma je award mayam nominate tawraga sigi Amazon dagi ma je superstar ai on gareba di mayam sina hekta magana Amazon se gi characters matik haina convinced oina magi cricketing ki kanogi MS kanogi Dhoni gi style khopasi ki matik man basida mayam sna tang maje pambada the next big thing kai maje mayam sna the critic mayam ne gi movie gi moi gi saina review tawba mayam laga papi den hekta he was flying in the cloud kano se Sushant se Sigi Maraks the Sumazi critician and am close over Zudum Hensel, my Amazon movie, a rafta, Nami Banina dum, set the dum unarabanina. Sigi movies released over the gi Susangi behavior toward his relationship ko Dimaga Angita Mabainigi Marakta labor relationships the turn namalakre. Mayam has a rumor ripidi haine rumor or a su mayam na habado, my chaktan and my kutorok pahuna dinner. Adogi type da Ankita si da pau tare haidi Sushant mangona cheat tawe khole ma atopa relationship anga lei khole du tawe da tawe na moi se du matong toina khana re khana ba se hekta mi mang to mang khang dana khangna rapa dagi di Sushant phone pai daga busy oi haraga mana lei haiba mafam du da hekta leiram da ba adu kum ba tawre adagi nong ma de nong dang ama kai da legi khot ke na haraga mana smaina kano tawri ai shooting thing halapani khotpani tummi kholi na tawr khola tawraga Ankita sina thajamanda dana check tawre yang kanadi ma se yu ngauraga party tawraga co-star se kanano di ai khangdare allegedly kanano de khangre but ai mayam na haibada Kriti ne jo ai amane jo ai I don't know adu tuga ma se close oina yam intimate oiba dance ka tawdna mayam mang da lermadagi Ankita sina khangbadagi Ankita na mayam mang ma se kupang na tha male kupang na tharaga nang tawri se kaino na mabani se khatna ba jani sigi khatna ba sida Sushant sina mayam gi mamang da ma se kupang tha dana khotna tawrapa dagi toi khanarap dagi mana Moyani relationship se yar roi haina Sushant na break off tawbane hai kanoga
Ankitaga, but Ankitana Hamoy having Matungi Munigi Moyanigi priority in life to change sort of the mutually understanding the Tokna Bani. But anyways, Moyani said the Gi Tokna Gibani. Ankitaga Sushant Singh Gaze Chahitaru Nushna Matunda 2016 da Toknagre. Asi he Tokpagi Paula Aga Hata Padabida Kritiga Kanhugase Sushant Gase Mapanda dinner chaba movie chabagi kanutobagi movie and bagi kotpagi adugumba mayam pau mayam na perhaps in na photo nambagi kotpagi dugumba dum di ure do moy ani na hai we are just good friends and anyway moy di every time good friends ni dana adu maina good friends ni duni na tawdana khotana do moy ani jam toina punba adu dana moy ani jo koina re khotle na do moy ani na di confirm tawde we are just friends and hairagale aduga rafta gi cinema se Ziki movies 2017 in June da release tawbane adobu sige sadly asigi cinema di mayamna mixed review phange aduduga flop oire box office ta sige matung dagi kritiga Sushant ga se adum kaina gare hai moi gi friendship oire su hana moi gi good friends oire su kanu Sushant da cinema mayam lai movie makhan anamba lae maze uzik aduga magi mana pamba movie ka sima khanbaga khaga hore he's still a newcomer ko ma hadi haibagi mogi chahi newcomer kai je chahi taraga oirga chahi adukan da bo newcomer gi tax se nan thoki bai wani moi Bollywood ki star sing da adobu madi do ka su magi smaina performance my charisma mina pamna basina magi movie se line up tawra mangon da leirabane mathang mai movie after movie mangon da lai adagidi nongma banti walia haina producer a phawam leibane magi cinema gi movie ma some movie magi matang da moi ani gi creativity se yanaraktabadagi Sushant Singh na sumain to pami hai amaduna hai nang actor ni nang actor aina the producer ni aina apama mong tong ni kho ni kaina adi marai ke tong narakna movies e mate amanamba hauraga Sushant Singh na cinema dagi tokhiba ai shooting lakpanga maroi nanga ai ge wakhan chana de kaina ga adumaina I don't ma do hoi ma gi reason orang reasonable doctor rangani ko ma do aina yaning da ba character oragadi ai kamaina kano pidoino kaina ga but he mado adumaina new camera managa kano gi producer amagi no ka haibase it was a very big thing ko Bollywood city pura amagi kano mane kano kaitare ni mafia amagi type ta lei ni dana adi atopa outside and on top of that he's an outsider adi compared to other mogi nepotism mogi nepo ge angang mayam leri sidadi madi outsider ni madi filmi ge background gi lak banate ada banti wale ada smaina mana tawi ko lika haibasda mayam se kitang magi matang da hana yam phana khalam base tang magi kanon da image sok pa hore haitare ne adwaina big shot producer amaga mana dumaina yana da ba leiba khotpa kai haina sigi tawringa gi marak sida amuk Abhishek Kapoor gi cinema ama Kedarnath hana sigi sina one of the Bollywood ki actor aphawong gi machanupi ama launch sawada sigi launch sawagi cinema ma sign tawe Sara Ali Khan gi hamba movie ne sidai sigi cinema se sign tawraga moise Uttarakhand haibra adu da leib matam sida Sushant ga Sara ga se close oiraktoine oiraga moini se du da nungsinai hai aduga Kedarnath ki cinema gi moigi shooting tawringai sida moini se full on romantic relationship se laigre adubu they did a very good job hadi kanona su Sushant su magi full on mai kano do thada jare magi talent to Sara Ali Khan ju newcomer oraka su magi acting kai do mayam na yam thinam pamaga sigi cinema se ju yamna mayam na kano oi gidoni amna pamba cinema oi adubu magi cinema sida khara kano la ani ko problem khara la ani BJP gi party na intercaste ki moigi interracial ki hagadra intercaste ki kano tawi kholi adugi nushina ba utli kholi amana Hindu amana Muslim adugi yaning de ko te kainaga cinema se ban tawgi ga yamna tawre aduga ban tawgi mafam khara dadi sigi mai ko jiki Kedarnath se show tawde adubu despite ban laina cinema se release taw matam sida hit oidoine ekta Kedarnath se 2018 the release awune aduga it became the second grossing movie of Sushant
mai ngasai MS Dhoni gi matungda seasina another movie ni asigi release tawraba matungda Sara Ali Khan ju maming chatle Sushant ju maming chatkhre but moi ani gi relationship to moi asigi movie je release tawrga matungda adum relationship to dum kaina gar moi ani dum koina bada dum kaina gare Sara na break up to bane hai adi Sara is a princess madin Nawab ki family de lakpane Saif Ali Khan do pataw di Nawab ni moi royal family ni ko aduga Sara Ali Khan ju moi royal family ni she is a princess ai mad moi haraga na princess makhalam ni aduga Sushant Singh di it's just a commoner aduju yam ina kaira khunba khotpa adugi gumba nate he is just a middle class guy from Bihar aduduna kanusu Sara na break up tawani hai magi family pressure lakpa haidi moi family dagi adagi di moi Bollywood ki nepo gi kanu haitare ni community haitara aduduna yaraktaba haidi hoi phare nang hambagi kanu ga cinema kumbada nupa du degi romantic relation moi dugumba scene gumba yawbani ko prina okay you fall in love but the movie loire laina moi mayum dagi force tawrakpadagi Sara na break up tawani hai Sushant se Sushant truly loved Sara Sara's mani yam nungshigi bagi Sushant ga mabani kaina basida Sushant yam thin thamoi khai gi ko he was devastated ma heartbroken thin oigi man khalle ai magi punshi sida Ankita hoi Ankita was somebody who man adum respect toy moi dum friend ori Ankita dum phone tor ko wari sanai khole je dum hai adoraga su Sara na ma gi heartbreak tor ma ma on na thamoi yam nungai di hai ma sida magi second shock hai tare ne si je si to budagi ma se khara su depression jo khara chai hai sigi matang sida asigi matung 2018 gi hawrok pasida magi mathang gi next release se Soncharia ana gangster amagi movie ne sida film ne sida ma se Bhumi Patnagar adagi Manoj Bajpayee Ashutosh Rana Ranveer Shore moi singa kumme sigi movie se kano de tawi ko haidi box office ta body flop oi adorga su yamna moi gi kano je cinematography se yam thina adok ki mate phajabagi original oibagi kano tawki national award phangi sigi sima se Soncharia gi matungda chore hana cinema movie ama mong tholakini sisna Shraddha Kapoor ga moina tawba college ki matangi wari ni sise asigi nammingai sida Shraddha ga kano ga se Sushant ka se allegedly moini je koinai khole hana amuk paus lai moini je koina re khole aduda sport tawre khole hana paps memna photo namme khole tawraga lai aduga khara aduga kui dana moini je mu kaina re na mu lai and Sushant se magi ko actress ko dingi date tawba haina dumaina masi maming thonbiri ni mayamna adi actress ko dingi man he kumiba nupi ko dingi loina magma se aduga relationship laibani na magi relationship se hekta mayam gi kanu oibedo public ki nungai pham oibagi type ta wathingang na bagi nungai bagi type to oireba amaga kanu na mi rafta ga jo mu koinai mu kainai de adu mu tawi tawbadagi ma si am thina magi relationship ki matang da ma se kana muk ta wa ngangu ya ge dre de di ma hoi jo hairoi no jo hairoi aduga Shraddha Kapoor ga su adum ikui dana adum moi ani do koi di koina ram male aduga adum kaina gra male sigi movie se number hek lorapaga aduga movie sigi promotion gi matang da moi ani wari ga sana de khote hai adu du na mayam sina adum ikhang na khang bodo hadi o moi ani je koina ram ga kaina badagi kaunadri ni haina sigi movie kano jina se chore jina September ki 2019 da release tawe aduga sigi movie se ju the hit oidone super hit on ga isi movie se jo aduga sigi movie se si ju national film award phangdone best feature in Hindi da next movie se mana look forward to se mana yamna Sushant na su yam pamjaba moi gi production house amasung director producer amane yamna su controversial oiba Karan Johar magi movie Drive na masina Drive sida co-star sina Jacqueline Fernandez ka moi se sigi movie se mana look forward to sab cinema ni adu bu manung sida moi gi production gi problem khara lai la aga Sushant Singh na moi gi sagi director ga kanu toriba
ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯃꯥꯒꯤ perceptionꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯩ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯔꯨꯞꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯨꯚꯤꯁꯦ indefinitely delay ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ delay ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯥ ꯀꯩꯀꯩꯁꯨ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯅꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯚꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯕꯨ promotion ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯝꯕꯨ ꯁꯨꯠ ꯄꯦꯠ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯅꯦꯠꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯇ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 2019ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯗ cost cuttingginena haraga aduga and the movie was a disaster moyasagi namgiba movie dugi wari topa mayama tangkai ama cut tawraga movie je moina tension laga tawraga movie je kanamuni nindre manumayamna manungi wari one rumor one haiba wani mana dumaina dharma production hai chawraba mi kano da marai tawrubada and kano haina Karan Johar harana mapangi outsider se madiam pamde madi nungi nepo ngatani man pamise aduda managa dumaina marai tawre kainaga haibagi adugi adagi ma se Anurag Kashyap ka zu marai tawnaba male khara keno se Sushant se adudana they were like how dare you ha koigi movie hana de laiba movie fraternity movie industries da nang newcomer nang namala aga hekta nangna yes no du haiba khotpa kainaga dugumbagi degidi Karan Johar is a very egoistic man ko manam thina ai kanu gi bias obagi nate ko manam thina ego chawe and then he's a very big adu am chawraba he's a very big director producer ko adu duna manas maina yate khote ga tawro basida maybe they were like chalo asi outsiders na laaga khoi creativity da man ma ko thingjan ba khot pa kainaga adugi khara sauna bagi timing do rangani hai aduduna Karan Johar na thawoina na my movie do paisa manga su mang na hana Netflix da karimbo promotion yaudana release tawani kai jo hai I don't know how far is the truth ko sidi mayam na ina rumor marak paru bagi matung ina ina khangbai wani aduga ma se adudagi anamba actor koigi kanu mem se magi movie also ba YSRR kanu na Aditya Chopra gi movie andagi di moisi dagi mas na sign to rumba sing se tamna moise back out torpado haidi so koi movie se nang na sign to movie se we are sorry budget laiti to roi kholoroi kain tamna do umba hore anam junga sai gi drive ki cinema se asi se number lore matungda mase atopa kanogi Sushant se ma su masagi wena kanu matongning bado aduduna ma sina production house amada mane yawbujane production house se moina habdo inside venture se ma sina and aduga ma se one of the 3 director oina appoint to boduda masagi cinema moina yaning de haibado manasu khara machindo khumubra idi khangre ko allegedly mayamna haibagi allegedly habadi mi amana haibagi matungina pau tambagi type ni ko allegedly masina moina tawroi haba cinema do na maybe magi production house ai tawgi khotke ai stagi tan thora joi kisu kaide I will go to another ka adugumbagi khangde ne ma se kari haidoi no makokta kanu haikadra or maybe masu oi masu wakhando gyan ta ba mi mani mana pam da budi pam de na phungdu charbo ramani but in Bollywood that doesn't work Sushant je do magi movie mam la e mangonda magi atop makhan director mam na approach story si taw na mana September gi 2019 da magi second company ma hange Vividrek Realty X na sisna Sushant Singh je one of the 3 director of the company ne my company sida Sushant Singh ne Riya Chakraborty ne aduga Shovik Chakraborty Riya gi mawpwa Shovik siga moi ahum je pullaga company ma mu hange sigi company se hangwa matam sida Sushant se heartbreak mayam dagi ma se recover tawla iko idi mana heg nung shiruba pamuba something or other ita koina rin tawraga hekta ma success oidaba adagi mana Ankita ga lairamba relationship to adumaina amta makhata na kanu tawdaba haidi success oidaba do monda aduna ma se heartbreak kan tawringai sida Riya came as like a angel of haidi friend angel haigadra koi mana Riya ga sigi company se hangba matam sida Riya was very supportive hana moi ani je platonic relationship to leramiko I believe just friends that I am close oiba there was no romantic relationship ko amtam leramde
Mangi awapa mai matamda riana dum tauba mana hesa kaim khalura no he nang you're very young nang chahi se kuidrisibo ngauto cho koitho zo snupi bo mathang thang lak chani ka doroge it's okay kaina ga tawraga ria sina pura koi gi nupa gi type ta thina extrovert outgoing oiraga mana ga susanga se koi puga pura kholaga akautho kholo kain tawraga they become very good friends hamra they very good friends moyani gi marakta romantic relationship amta leramdi adubu nupaga nupi ka tinaba haisne adum moyani gi next upcoming project ki matangda adum di same moyani moyadi susan ka riya ka su same enthusiasm leba moyani gi passionate about movie making de adu makhan matang tawbadagi hana haidi professionally moy hana good friends orambadagi it cross the line and very soon they know that they're falling for each other. Susan se kantawi ko magi paisa ma'am tale ma'am phangi phanga su ma sa to pa ma'am donation tawdana charity tawba ko pa yam kalle ada magi fan amana magi Kerala gi flood ki matangda kaptana khotana kano ga Susan ka na tag tawraga magi kano manu ma post hapapadagi Susana nungai madadana huziki Kerala gi flood ki oina mi mayam singdugi oina mana 1 crore ga kano mayam amata khangandana tumina 1 crore ama donate tawi adubu musiki donate tawriba mi singsina haraung bandana mayam amangdaga Susan Singh na 1 crore donate tawi na hekta pau se tawraga mayam si mathang mathang khangbi madaina ma sima atopa macha macha charity mayam ko poverty gi lairaba angang singi lairik tamba phangdaba singi adagi flood na war na adugumba lair laitaba angang map kai singse mana ne chala ga paisa mana pang mating matak loina pangwe anambana public amta tholokte ma sing mana habidu public ta aina smaina pibana nungai te kote kainaga adwaina khanba adu ga sumayamna dum pau dum khangak pai tare ne mayana mathang adu pau harak pa su sana sana paisa smain tawi kholena man sumaina dum donate tawba charity degi di mai gi thabak ki singsida mayam sina penmandana Forbes ki maze second time ne haye top 100 celebrity ki list maze maming chalaga Susan Singh na yam thina dumaina Forbes ta anirak sunaga top 100 celebrity du ma'am yawi khole my movie fazana tawri khole adubu aina hayo ngasai gi Bollywood ki manungda mana he went to the wrong foot hai tare ne achauba Anurag Kashyap ka hai ba degi di Banti Walia degi di Karan Johar ki production house ka yana daba khotaba hai se it's huge mayam jingsina mathang mai gi yaning moi ji power phang nei ngata ni dana hadi si band tong si ka hadi dong tawba ya ba dugum gi type ne ba pura kanoni ba laiwi se maybe moi su khangde Susan Singh yaning daba ma tawram ba su yai ko hadi I don't know but according to what I find hadi aina phangba source ki matung inagi wari ni sisna ma se despite my gi success oraga su achauba production house singse si singje mana aigi project aingonda lakani habdo adu kamai tawre kai phone tawra su phone pairak taba adagi di oh hoi nang ye sigi kano je project to haina kano tawre nang sign tawbudo movie do tawra roi khoda roi budget ki problem laire we gonna delayed for chahi ani delay tawani hum tawani kai haiba atopa project tawani kholani haraga mangonda movie achau maya mana sign ma Dharma production ga su maje 3 movie ahumgi contract sign tawraga leramine ba adugi movie sing ju reply tarok tare movie do huji khoi budget laite khoi ngamgiro hena dugumba tarokpa adagi di ama Yash Raj ki movie dam da changura so admaina do topa makan jingjina maji magi movie su lawda ba horok basita Susan ki mathamu is yam ngai tare ba hidi what is going on aina hadim ai je pharasu patrasu ai movie sing je hoi movie je ai outsider ni movie the flop sa pazu yawi su I'm doing my best ai atopa am tawri kholi ado moina smaina ai wana movie 3 movie deal 4 movie deal adu na sign tawre kholi ado movie sing se amata tawdri kai gino ne ma se nungai ta ba hore nungai to moina phone tawra su mayam se adum pairak ta ba adigi parak na ma dum top adum high leba ai du tawe ada tawre co actress nang gi actress oi deba du date like ti hai du tai di hena adum delay tawra dum leiba matam mamada di sigi ozoba media housing jina mangonda bu movie ta tawbiyo haina koi tan tanarmini adubu
hojikti slowly si loinamak magi acting gi kanus ma hatare movie gi journey je backseat ama loba hore 2019 da Ria ga Susan ga say they were in a relationship haina mayamna adi adumaina kanu tawre ani pau de ore and everybody knew aduga party nung di da su Susan se invite tawda ba khota ba haurok toini ko kagino da Susan gi my brain haigadra maji yam thena intelligent oiba amasung mana ngang baje philosophical oiba wang na gi wakhan yam na brain ne da wakhan yam na wangang ba adoma ina tawbasida party sida maji kanu su drink su kya tawde hai do na maya magi costa to party la pasing je phaminaraga wari sabje mana adugi manota koi physics lagi astrophysics adugi wari sadana wangang basida mayam sing ti loina apang ta badu maina kan lei basing je ma ngang is karino kok te loi pai thokare na agoi ta mayam sing na ngau badagi ma ngang is karino gyan ta de mayam ngang is as I have a branded in a Rolex ki ghari si bani asi in lele puris na Gucci gi ni degi di kanani Prada gi ni aduni da go manga tani do ai degi as nang khum se kai de no as ai khum se na Jordan gi ni aduni adu go manga tani do aduga Susana wari je sarap matamdana tha da ka bagi dagi star da du ko ye si ne du to da du mangang bizadi pau dam ta phauna da bani Susan Singh je lak pada moi mai manak tam da sangbi da ba hor tan loi ne sian gi ba ai mana wari je sara di intelligent wari sara ni akoi je pura angau ba tara ni na then from word to word say asadun padu party da ko no siam wa bani sikano jo kano to roi ma sida star gi physics ki maths ki wari sara lengni kauruno adu to manai tar ko degi mathang ma je moi gi Bollywood ki marak ta movie gi success party hoisinu khotnu degi di amagi hoisinu amagi birthday gi hoisinu Diwali moi pata wo ma se left out tore ko habidi anu pa do ko no na dum chin da dum mathang dum spray taw na baduna ma se invite to bidaba khota pator ko degi Susan was very sad hadi man hai se I am also part of Bollywood ma ai Bollywood ki part mani hoi moina pam da bade agi mai da hai wa mi lai moina kanu tawraga lei su ka haita ba khang da ba oiraga ai oina mapan da kauk thopu di ai di nungai ti hoi moina ena sari ba wa do moi gyan ta dre let's talk normally hai ba do mai di atopa let's talk about movie adagi di movie ado movie making gi wai sar ga sumana movie making sina Stephen Hawking gi adagi moi ngasai gi Hollywood ki phau ba actors gi adogi moi movie making star adu ma da saba sagi tutpat ki kanu Bollywood ki wari sadaba adu duna ne ba ma se connection amam ingam dre ba Bollywood ka ma ga connect to bu sungam ngam de duna mayam sina outsider ne na ma se kari gumba phau ba kanu gi movie gi mi amagi link tor magadi maybe she would have maybe he would have a second chance adu sigi matang sadi ma se pura alienate to biraga tham gare si matung dagi ma se amta invitation la khidam ni ko adoga ma se math scientist haina ko wi reba math scientist went into the wrong wrong profession haina haidi angau ma scientist or angau scientist o geda bada soidana acting gi industry se la ena sigi matang dagi Sushant Singh gi hana mai inner insecurity laiba khopus loina mu tholok pa hore ma se mai gi career gi matang da insecure oi ba hore ne habidi aina perform to raga su Bollywood ki mi sing jina support to daga di ai si this is a common feeling of all middle class family ko hai di mina ai accept to daga di ai kamaina perform to gani hai bagi ki bese akoi loina makle alog na magi wakhanda ai se sumaina alienate to thanbira di how am I going to get success ab the maje masagi kan hoita re ne magi performance da magi intelligent da maje kanu to chingna ba hore maje public na di maje am thina nungsi go and they loved him and he was in the peak of his career adubu Bollywood di maje outcast oraga leire maje anambana su maje diplomatic oi de film industry haise mana haini matam karam haini hairoi khangdaba matang amasung Bollywood ki achawa mi sing sidi anambana loyamak ego yam thina wang bani aduna mana adugi ego do haina sana haudaba haitare ne
mana hekta pambagi hainingba hek dongdong haidoba adagi amaduna hoi hoi di mai da di no amaga maning da di nang kai dogi yengo hairma chakhiba dogomba ngata ina ma se thengna ba hore 2020 sida riana mayam da confirm tawre mayam na hangman da na confirm tawre yes maga Susanga Muyani they're in a relationship the Rihanna I loved him so much he loved me do na tawraga mana mayam daga adum hai aduga 2020 ki matam se mayam gi sloina makta life ta yamna achoba blow piba matam amani covid coronavirus na world je take over tawba matam ni aduna 2020 gi matam sida lockdown hore ko lockdown hawdagi life se pura mayam hana happening oidamba kholamba mayam sidagi pura hina chupuk lep khraga chap lepaga lei khre corona gi lakpadagi india pura lockdown tawre lockdown tawdagi mayam jingse ma pan thokpa khote yare tawdagi ria ga kanoga se sushant ga se moyani moving tawre ria moved in adi kanogi sushant singh gi flats da Moyani Salamina Bahore. Sigi Maraxida, everybody was having a very bad time. Go my amsing say, Tabum Kangdaba, Tabak Naba, Tabak Lerambazing low in among Toramba de Gidi, Paisa, Tolak Tabak, problems Masu, Lerini, Magi, Atopa, Magi companies in the Paisa invest over Koluba, my amsing Zulu in among the Pukat Pangam the Bakota timing the Masa Hana de Gisu astronomy pam and in a Magi telescope Amalaya. I'm the Tanga telescope telescope means a meet LX 600 16 inches telescope high. A sisina dum has a stargazing pambagi tobase, a dum luptana dum lay. Adagi man my mayum daga lak pakot pasing se sigi telescopes yengalaga stars sing je sini kana yengan ba khot pa dugumba ma sam pamja ba dugumba tawraga dum leire dei ma su yum da dum lockdown tawraga leire aduga next movies na dil bechara haina ama movie ma release tawdabane adusu lockdown dagi adum hold tawraga delay tawraga adum leire and there was only movie magi release of this ma khale sil movies ga release of the mas kamai to do no ko to no and lockdown se kayam going to do no khangre magi side movie do release to bai se karamai to ni hol ka namu la ga sima yeng basu ya brati ado magi di lai hadana bo magi staff ki toropi da ya de magi project lai ba mi sing du gi pisa pi de ya di ko te ma sa da na num tam na ma tha bu sai but nobody can do anything kanamu na kem to bu dingam de ko lockdown Corona is kanambung ni yeng bangambanate lockdown ni he was thankful that my family mama sama corona na khairi nar ga mi to bas kan to bagi khot bagi adugumba lekti haina budi mana sigi marak sida mai sigi corona gi leiba amasung mage ana rejection Bollywood gi rejection lak bagi timing stage da ma sam thina mood swing kari krak leibdagi doctor de yeng kan di ma se ADHD do oiram dare mana nare se bipolar disorder oirame bipolar disorder se yam na why ko ma se kan to ba diagnose to ba aduga si na ba matam sida harau ragana ta harau sida ai mo punj kan sida dunia sida nungai ba ani sude na khanba adagidi asisina magi kano hyperactive haise mana hamba ADHD ne to mi do ma se bipolar di o edu dagi laying amaga di ko ma se kitang di masana kan to gudra adagidi amu down chalaga na ai se hingning dare ai ka do gi hingino ai mok leba phattaba nupi ne adamai na hadi nupa ni atraga na nupi ne na haiba adugumba mu adagidi amugna hector burst of energy laiba say she don't kind of mutoba. I think energy mu yaudraga I am downing day I mana I hana pamamba taboxes I am downing day yes I kung de I pabungs de honga maruka adugumba mood say I be the idea the giddy mu my sagi down with biggie chunks that documatic down with that is the hindraga the is a parani in a canva depression in every time depressed or the bipolar in a my mood say up and down Japanese. Adema said dum adudo diagnose story. Tawdagi doctor na hiring ang assign hidang thak. This is a lawyer mang laying below ya got
imung manung zingi degi leminari ba mi sing bana phajana magi adu laina do understand to bibanga maga hidak charaga counseling tawraga loina mak laying ba yaba ngapne mental illness it's huge kanoni ko misunderstood oiba laina ne ko gi society da ado do mi khuding ma ko magi maga brain loina mak mana banate ma mi ga sak ma loina mana na pokpa dogna mana banate mi indi mapan dai di sushant da bokari award pa lai ge ne mi masak sam phajaba lai chu su ga mai ba adagi su ga na magi film da phaw pung kari bu wa ta na mana hai bi ne ba aduga su aduga nari be mi du di upai lai ti ba lamjin kan chin ba exercise kwen to mi masu adum heart attack to ga series ne aduduna brain je mi gi brain je it works differently aduduna andu understand to woman ta kata ba aduduna magi du maina to re na kholak pare tab de gi magi hidang nu thak pi na khotna doctor sina na nga si ta wona hidak ka pi ba hore magi anamba problem je zu ngasai gi Bollywood na magi insiders in reject torokpa amasuk magi unsuccessful love life magi laiba aduduna neba na magi depression ga bipolar ga magi kano tawri se hawbirse sushant se doctor amatana te doctor ahum psychiatric ahum ni mana yengi se adoga moina taw haibangi matung ina hidak chadana khotana meditation tawdana yoga tawdana khotana ma je do magi digi kano su lockdown ni na atopa kem so ngai tamna magi health oina ma focus song ni and hours magi telescope to da ma ying na khotana ma sunong ma ado mai sit ke khot ke aduga sigi tawring ngi marak se su ma sen nasagi movie ama tawbagi tawgani na ma je sign tawbani ba magi company gi through da ado na ma je nasagi training ga thabagi khotbagi kan tawna be marak ni na he was more interested hai ta na world do hena shut down torgani de khangbote do adana ma yeng dana khotana duni ka tawraga ma se leijabani mayumda ma se yam toina magi family sing the phone tawi machi sing the phone tawdana mamana ba sing the phone tawdana adaina wari sadana khotana kamai tawri koi ju thaina dona koi ju lockdown gi matamda upai leitabani na koi gi close one the phone tawraga kamdawri kholi no tawri bra adai di covid na re khole harga na kamai na mateng tawsike kari thiloge kholuge dum ai mana su baina dum everybody was moisa dum aina baina dum sushant su dum aina phone tawdana khotana mamana ba sing mayum sing ga dum laimine adupu dum yumanung du da lairamni na thabak ate busy do oidrabni na wakan kan ba hore mana thaina kari hagi ba kari da soigi ba kari da do na do na magi asai gi bipolar do gi na bane magi bipolar se magi brain do na control ka sungam pote ko koi adana mana wakan kan mathang sum khalak pasida magi hadagi Bollywood na mangonda reject torokpa aina kari soigerge do gumbas da wasta magi mind ta ko amna arumba poluma ma oigere ko maze Bollywood ka loina fed up oigere magi Bollywood ta tawriba politics mayam ko paching se maze pamaktre man hai as ai Bollywood ka se amata pamaktre mona tawriba politics kusana jedi pura yadre khotre na ada maze dum khangde mangonda nungai tabdo moi Bollywood masen lockdown oraga su a movie aduni ka una ba khopa se mong loi pau loi lai ngatani ma se na pura khoi gi kauk tho ka outcast ke type thambiri ni na adegi managa mai mabai machi gi nupa se mabai daga phone sak daga mana khale ai si covid se loi baga ai Bollywood se to ni aduga ai laaga anga gi di orphan orphanage ki school lama hanga organic farming tawraga kholaga ai adu maina legi khot ki kaina ga daina dum nungai tabagi paum hairamba degi di mache na kasu asibung kai story bung nang hedi manang pa do nang kai story kholo ai just a phase in life ni ka do bagi nang adu maina khalino loina pharakani kholakani just sigi matam sida loi ko nang sige covid chloi baga nang so dum nangi matam lakani khokani kai them dana khotna daina wari cha do but he was very depressed my family sing na di khangi ko ma se depressed oi haibse haidi my id aduk thina di oirangani haibadi moisu kana bokti khangbangam di so sanaga joira me mache daga su mai mache mari do ma dum pau dum phongne mana hai mana Bollywood ta lairi ba mi sing sin moi gi life se so amna moina lairi ba fake life se kamaina tawraga lairi no khangdi khote I cannot fake my haidi
ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯝꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ something was eating him from inside ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯦ ꯕꯠ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯕꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9 2020ꯗ ꯁꯨꯁꯥꯟꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯁꯥ ꯁꯦꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯂꯥꯠꯀꯤ ꯇꯥꯋꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ 14ꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯔꯒ ꯃꯊꯟꯗ ꯁꯤꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯐꯪꯕꯗ ꯁꯨꯁꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯦꯔꯥꯅꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯖꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯠꯂꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯉꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯁꯨꯁꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯁꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯁꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯃꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯟꯒꯤ 9ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯗꯤꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯌꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯌꯣꯟꯁꯦꯒꯤ ꯃꯂꯥꯠꯀꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯌꯣꯟꯁꯦꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯊꯥꯀ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟꯂ ꯃꯆꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯖ ꯄꯟꯆꯣꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯅꯣ ꯃꯣꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯏꯉꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡ 11:45ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯥꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯗो ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯦꯔꯥꯅꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯗ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉꯨꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯁꯦ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯥ ꯅꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯊꯣꯡꯗꯣ ꯊꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡꯗꯣ ꯏꯜꯂꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯥꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯕꯦꯜꯀꯅꯤ ꯊꯣꯡꯗꯣ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯕꯦꯜꯀꯅꯤꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯠ దిస్ ఇస్ వాట్ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯁꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯗꯣ I don't know allegedlyꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯃꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯥꯗꯣ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯠ ꯅꯣ ꯋꯥꯟ ꯅꯣꯁ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯥ ꯁꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯨꯁꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯩ ꯅꯦꯛꯁꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯠꯂꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯠꯅꯥꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯅꯣꯏꯗꯁꯦ ꯊꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯁꯨꯁꯥꯟꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯔꯤꯌꯥꯒꯁꯦꯁꯨ खꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯠꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯁꯥꯟꯒ ꯔꯤꯌꯥꯒꯁꯦ ꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯒ ꯐꯣꯔ ꯁꯝ ꯔꯤꯖꯟ ꯗꯦ ꯖꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯞ ꯐꯥꯏटिꯡ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗे ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗे ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯥ ꯁꯤꯒꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗे ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯪꯈꯠꯇ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯗे ꯑꯗꯩꯅ ꯄꯪꯈꯠꯇ ꯈꯠꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨꯁꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯦꯝꯅꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯥ ꯁꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯅꯣꯏꯗꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯁꯨ ꯁꯨꯁꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯅꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ
enough haidi I'm done ma haise ai nanga lemina ba ngamaroi hoi khangde Ria du su maybe ma do haidi ma mentally kitang masa do ngamdabani haragadi phadaram gadra but I'm not in a position to say kumani gi karino maybe kano Ria su haina ba ya da bagi hidak chaw su ya de hai mo hidak charaga ma gi mind che dal oi ma lethargic oi kaim to ngamde khote haina hidak cha da ba su hekta yawra male adagi khana bagi mayam sida no madi Ria na I'm done ai yare haramaga disha si bagi nungan ba sida ma se mayum sida moi ani se kainaraga haidi broke up haidi Ria na break off tawraga moi se Antauki bane haiba Ria se mamana bi magi mayumda leiru bane haiba hadi chakhi bane haiba hadi ma ainanga lemina banga maroena June gi tang tara humdoi 2020 sida ma nganta dinner sagre mai mayumda change adagi ma se mai stargazing kari kra khara tawdana kotana manungda mai ka changa thongon jan gre hai aduga pung ani tarakpa hingi sida mana phone call ani tawe hai ahambada Ria ra taw male Ria ra tawda Ria na phone manumit da phone je pairak tre hai ani subasina magi mamana ba magi very close friend hai aduga TV gi actor ne jo hai Mahesh Shetty na monda mu phone tawda ani mak si ju daw ya da bi tang chang da phone je amata pairak traba ado whenever kano se sushant na magi wakhan pixelak pa na trangana down ora kanda zik Mahesh mai si mona dum phone tawraga mona ki advice dum loba khotpa dum taw male maybe that day manasu Mahesh ta kainom sananingam be ai ado ahingi pungani ni na mayam sang loi tumnaram be ai aduna phone do parak tre hai ade ma da matung dagi phone do kaim taw da ma do phone do thatung raga next day June gi tang tara mari se stay sang ta hawle ma se hawlaga magi kano da brush nung thora ga thola ga mana magi kokta poha ga juice ka semon hai do banana ga pirona and mana poha ga ju kano banana ga dudi cha da bida juice tha ga magi ka changi bjane kara changaga ngahak leraga mana machi da phone to we hai mai machi sweta hai bra the phone to bjane so thoraga wari sanaram hai came just normal talk about like no he's feeling low ai thawai no ai te khote to de na da machi sina su kaim khalu no khoro no I know nang sumaina you're going through a bad day do kaim kai su kai ro kholo do to ro adai Maria kaina pe su dum machi da wari sanarame haina Ria so hain kaina re khole I don't know some aina harsh or whatever mangon da kaino khangle khote kaina do maina tawrame and then adugi matung da machi ga phone loina ba matung sida mana magi Google se hangtoga search kha tawrame mana search tawje magi on maming ko Sushant Singh Rajput haina maybe ma do mi na mai matang da kari ngang na ri ge khotling ye de gi kari hainai ka haina yingning bai type ta adugi type ta de gi amana schizophrenia hai bagi matang da mane bipolar disorder sigi matang da ma che thirame si je search tawra matung da mana thola aga magi room le thogla ga mu juice amaga mai hidak to ka charaga mu ka da changi jani nagi pung 12 makhai tarak saida magi cook kesap kawe cook sina kai thong doino na hange na magi thong se thin basida thong se hangdorak tre ma jo ahamada amuk thilame anirak thilame thong song hangdok tre adoga sam mana dum kanu tause Sushant se magi room da dum headphone hapsalaga adum tumba natraga isai taba natraga mai thapak tong ning ma tawro leibine da mana vai bakhanda isai mana kong da headphone hapsalaga tungra malena nga haglai hangagena ma je thoklaga phana koi ngai ramaga pung baru makhai mung tasalak pasida sungto su tholak tre pasida mana chaba ki thong ju kai mo hairak ta pasida mana pabab sanga thong sang muk thin bajani thin basida phone je kano je thong ju hangdorak tri ne dagi mana phone to su phone ju parak traba adagi mang sagi adugi numit da mai roommate amaina mai mama na ba roommate laibodo Siddharth kawe Siddharth sina manak se sangaga manas maina Sushant sir do phone mai room du su thong hangdorak te khote phone to su ta ding asai dagi 13 dagi thinbani kai thong doino hangi tawuni amta nam da phone to rong in bio mai man ha kong daga headphone ha patum leker ba khangdena Sushant gi mamba mamana ba Siddharth Pithani se magi content creator ni ko magi public ki du semba ko pagi du ni
Ada Siddharth sina phare na mana mai gi phone se tawda phone ju yadre yada bdagi moi mi yum se phone se thong ge thele thong ge moi thin ba se thong ge sungang hang dorak dre makhon jo da ta de chup chap khano sai gi Siddharth ki kano sida Sushant gi ka si dagi adagi Siddharth na thong je mu thele thong je thin ba se su thong je ya nam nung ni lok taw hang dorok dre adai ma phana ko ni thilam me yada bdagi upai re ga na mana si di so kano taw bagi so hang kano hang na ba na locksmith ama kaururo kholuro na mana nga sai ni ra sida hai adai nga sai kesap ko mo yani sina thong je hang dok na ba tawre adagi udak sida kano sina Siddharth sina kano gi Sushant gi mache Mumbai moi gi Goregaon da leiba mita da phone tawre ga smaina Sushant to kano do gi chak thong bagi hang tong thong dok te mai ka da manung gi thongon jale khole khoi so hang na ba tawre khole en taw dagi mita sina adu di nang police kaung no to ba tawro kholo adu duga kano da kari thong su asigi hang na ba toy moi kano locksmith tawro ka hang to manung da ma do kai thoro ja no wan hada na ga leira bro khola bra hidak to hena chasan na ga pangthara bro khola bra na ma chi su na so Siddharth sida hai pung amaga tarakpa sai sida locksmith to lai uchina china adagi locksmith sina nampuda thong do hang baga Siddharth na manung la changaga check taw da bida locksmith to oina adi thindok poina moi flat gi thindok poin thokare adagi adogi thindok bagi timing sida machi mitu kano je mitu je lai adagi di police zu lai amarak sida ani moi adogi launa khona taw sida saigi he kano changi baga saigi locksmith to chakhi baga Siddharth ka Keshav ka Neeraj ka sina thong se hang tok pasida ahmad moi ahmad kano do room do yeng bada Siddharth kano gi Sushant ki room je pu chai adagi di ham ana madam da ma isai thar lemne isai ju tha de it was completely silent aduga kaim to daga moi na yeng khalak pasida Sushant Singh do kai asangba color gi kurta mana yalaga lairame mami to kabu pangle tawrame marai do haiphet ting thome adoga mase chap hadi karimbok mai gi mamai du su pura khoi gi kuchu kumen amata thok daga I thang daga lairame anagi di ek moi kono sina Siddharth ka Neeraj ka sina chenjalaga magi moi sina haut kano to busani ko ta da badagi kati ma lauraga sai sukano na Sushant yaliba sai kurta gi kano se kapthaga ma je phabung nagi chingtharaga CPR to buzani ma je revive tongna ba sigi marak sida machi ju lai machi ji yorok pasida machi sina kai dawre hang sida sumaina Sushant to kano sina Keshav sina Sushant to sumaina thau kano dawra ga yalaga le rame bhabi du dawdagi mita sina kari no tawri si ko khole si bona ma ju dai phamdar ma ju wan thar ma ju yi ngai sida police ju lai marak sida dagi police la ka pul kan dawre kho dawsida sumaina Sushant Singh do thori yalaga le rame kholame na pause mathang marak dagi loina sandore dagi police na moi adogi ju sil tawraga mafam area sing do sil tawraga tawri ngai sida pause sumaina Bollywood ki actor mathori yalame Sushant Singh Rajput ne tawdagi ta pause viral chale police na junga sai Sushant gi mami tangkhai hangdokpa marai tingthokpa skin color amta yaudabda da dum ma si na dum khange ade police na khangba ngamdri kamai tawri no khangba ngamdre ko ade di ambulance su kaure aduga khudakta Sushant Singh magi ka sai gi Sushant gi si bahak sang se Cooper municipality hospital da pure ma postmortem gi puhan gare aduga police duna magi room da khopada investigation tawre kari leibno khopno mihatum had yaura foul play yaura khopra na check tawrale Cooper hospital da yorok matam da doctor na maje siraga yorokani death on arrival haina andamana declare tawre Sushant je masagi sumatagi chahi 33 sudangai sigi pause phangmadagi the politician the actor actress big shot adagi mayam jingsina mai magi pen da khotaba I can't believe adu the news dagi the social media dagi YouTube dagi kai pomnamak pu chai re mayam gi condolences mayam jina ahamba pau tari ba mi jingsina thajaba ngamdreba moi wakhanda prank tawri ni sine kai no ai Sushant Singh Rajput ma thanna kamai thori ala sidoino phagi toine na adubu police na confirm tawraga moina press conference da hairapadagi di mayam sing ngakkhare
how is ni why how why hena mayam se karni no tawri sibu kamai na ma siri no hai bese gi matang na he ta mayam je wari jina je ko lori kari no tawri sibu kai se tawni sibu ina mai gi news se Sushant Singh sire hena each and every news channel ko adagi di social media platforms da asi ki paw matang ai gre kari gi no hai be khang da bi da ma sire na ma gi cinema gi matang clip khara hapchan khotpa adu ain tawraga mayam jing ji do na sympathy lo bai ta taw le re but they never know what is going on ka do bai no kai no hai be di paw di sungai hai da ba ma sirame thori ala sirame da gi hen ma kha ta da bi ne be tawri si su paw sing si mayam na khan bangam dri je Sushant Singh hai si am tin jolly oi ba am tin understanding oi ba yam na koi gi curious adagi di yam na intelligent oi ba nu pa sina karamai sigumba drastic steps se karamai na lori no hai ba se asini ba mayam nang khang bangam dri si paw tari mi sing sina public ta da magi fan jing na traga public ta na ta bi da Sushant gi family sing na bu khang bangam dre ba kari no tawri si bu na moina Mumbai police taksale Mumbai police na investigation je thungna mak moina khudak ta tawre adobo police na room je yenge khole mai sibagi timeline yenge ada police na phangbada di mai hambada sagai ba bathroom ma phange asina takpadi Sushant Singh se hambada bathroom tu na mathanda yandu gi tawrambadagi bathroom tu na yadadana yan ba yadabadagi mana upay ama thiraga mai upu manu ni yengmada kurta mai green gi kurta do adu thengna bane hai adu do na amu yala kanda di this time it was successful policing je huzik foul play di amata thengna dre ko mai room do da disturbance kari kra am ta leite do na postmortem gi report se moi ngai raga leire postmortem gi report ta lai se mai gi test ki matung ina adi mai gi nails ka mai gi khujin ga mai gi stomach ki ying bagi matung ina struggle am ta leite poisoning ko bam to ju leite na aduga magi mami tangkhai pangthok pa nagi mai marai kitang ting tho leiramba adagi kai kitang kaino amang ba kitang chilamba adung amasung magi viscera report gi matung inna report di foul play out da bida mana si base asphyxia ne haibadi sor hon mangam da na oxygen do brain da cut off tawdagi sibani habri thori ala sibani hana hospital dagi lakpa report se sisi public nan digest taw mangamdre they sing like no mai noi na ngangi wal thajade Sushant Singh da mathanda sidaw nate noi na ngangi da sumta thajade na mayam jingjina mai magi theory puthok da na khotana adagi aduni adani azu asatal loire viral moi na mayam sina mai photo do yeng badada magi masada do lay ada lay bruise lay abrasion lay kaina ga ngasai gi Sushant Singh gi sibagi putharak pagi photo je mayam sida viral oi gre I don't know who leaked the picture hai ba mayam jina hai je thanda sijari no haina normally mathanda sijaba mi sing se mana sibagi pen da khota ba jing natraga mana kara nomda haidi maran sining haidi magi matang dagi ni ka hai ba sidum loi ir ka loi thamami ni du sibangoi magi room jade amata phangda ba sida moi su matha sare moi na khale mathanda kaimbo muram naitana haidi kamaina mathanda siri no kholi no ai bisi moi family si ge sigi ba mana police thijalo hai je adagi police na makha ta na thijanbo ina magi Sushant Singh gi hidak ki kano sida drawer sida anti depression gi pill se mem phangi hain sai bipolar ga depression gi hidak se si phangmadagi police jina theory masagale habadi mado kobi ki matang da mayam se number lo in depression na ba khot pa tawbagi khot pa do tong da tawng thapa ke do gi aduda madi hana dagi magi mental gi health to kitang solabani na achung aduga adui mathakta corona gi thabak leitaba khotaba manungda lock tawraga leiba khopadagi magi depression da na mathanda sijabo rangani haina moina dwaina mu lauthoi gi lauthok pa je Sushant gi family na yaning de ko yaning da badagi moina medi amuk hanna Mumbai police da taksan masida moina phare na maga Sushant Singh ga relate tawba mi sing magi mari mata mamana ba yum do leminaramba magi girlfriend adu sing do loina mak kaukhalaga questioning tawre aduga especially Riya Chakraborty je hana anamba mangonda ina kadi mana magi girlfriend ina mangonda hana oina loina questions anamba hangi Riya na haire moi ani kanona Sushant na sidringa gi tha kharagi mamangda Riya ga Sushant ga se Europe ki holiday jale hai
problem se adagi visible ore haiba nongma moina kainoma art gallery amada changuraga kanoma moigi painting ama yengu bajani yengu sida maina chap mai gumba gi painting la khangde adagi adu yengu badagi Sushant se halaga ma samthina disturb oigi hai aduga wa kaim haida bida moigi sagi hol kanu Europe ki holiday sida mapan dagi tholo zu ya mai room sigi mapan so tho ya di maje hangaga su kaim haida ba adagi riya ka su du matang la su am khatna male di na ma mathana su tho chalo ni kholo ni adagi di ado mai room sida lock tawraga phone yenga adagi di kanu tawraga do magi mai matang la thijan jaraga do leiba khotpan tawbusani adagi moi adogi problem jo adagi nongmana riya na sauraga India halaje harkan o ai phare na mu pharaga nongmodu di mu kaim tawdabi da mu koi chaluba next day mu ka se gi tholo ya da hotel gi rooms dagi adagi di riya na phare halaje kholaje na moi gi tha amagi holiday ne du cut show tawraga yam thuna Delhi in kanoda moi Mumbai da halaki hai adai India da halaga leiringa da disha gi sibagi paw se tarakpadagi adagi ma se pura Sushant se he lost it haiba adagi di kanona moeni khanabadagi kano sina riya sina kainaraga haledana masu khangba ngamdadana aduga mayam singsina adu muk hedi smaina maga kainari haibagi paw se khangdringai dadi disha gi kanogi riya gi matangda mayam sina nuai taba tawbirameba sympathize tawbirameba ohem nuai di kote my boyfriend do sirabraina adu buriya na mayam kanoda police ta smaina tang nipan dagi moini adugi disha sibidagi kainaraga madi mai manakta lektre khotre harubadagi hekta mayam gi hatred se mangon thomjalapaneba nangna saina Sushant to mai mentally khara illness leire khole haire khole duga nangna mai gi support pidadana magi kanoda stardom da nang hingamaga magi kwai dagi chiraba matam da nang hundu ma kholam bane ta mayam na noi hatred se thomokosna disha se overwhelm oiraga mayam se disha se hana phau kholu gai tawba hori ambada di Sushant gi family se kaim haram de magi loi tawba karma kopa kai loi aduga July gi tang kun manga Sushant na legidaba tang hapta taruki matungda Sushant gi mapasina ke Singh sina complain ama thangkale against Riya moina hai je foul play suspect awi aduga kano sina Riya sina main accused ne na hai aduga moi sagi Sushant gi family gi advocate Vikas Singh sina family na kai kino ching nei ni sing do hai re ahambada moina chingari je Siddharth ki behavior se mamana bedogi behavior do mana Locksmith to kaure normally Locksmith na mama gari mi magi ka do thong hangdok da hai do Locksmith na changaga hai thong hangdok paga moi pulap changaga check to ni manung da kari tawi do aduki mahutta thong hangdok loi re haraga kano dana Siddharth na chatlaga kano do Locksmith to kadobagi yumdagi thokpado mana yumdagi thongi bado thong hangdok ga chalan bangai leri no ma ko ta changa yeng do kaino haiba ma adagi Sushant masamak futaruk mu wange bani maje aduga magi phabung dagina magi fan bokto adudo ma irai laina magi kano makhonga mangaka do yoba ngami ni makoktuga aduga mana karigumba thoriyan ba haise mayam thoriyan ba haise stool gumma table gumma da lepaga adagi table dagi chongdara table gumma kaudhara khora sungam du madi phabung fan na si leire mai phabung na si leire phabung dagi fan da yalaga leiram ba haise it's very suspicious and hadimi thoriyan ba haise ahambada hoi mentally sirage na khalakan da yan mudi yanangani but bodies na physically is na fight aweba human being ki bodies is sineba irangnaga sirage iroiba haiba mina irangna matangda mai irangna mate in have sorry iroiba haiba mina sirage hen isingna chongdaba matamda mana ham iroidabagi mai tumin laini mai gi brain da ready na adubo bodies na hingnaba fight awganeba aduna mapadana hai same thing mana fan duga mai phabung duga makhong du thengini karigumba mana thanda sijarage na hairagadi mana hek mai mangak da tawraga mana kundha bara kain taw matamda body dina fight back torkani haiba hingnaba
That's how our human body is. Aduna yamna chingnei sini simta yengzalo sini ba mapasina su hairaise. Forensic Science Laboratory ki Director Dr. Harsh Sharma na haire haidi ma se over kanogi mi mathanda sijabagi case ma 800 muk thigatpa investigate tawraba loirabani result khangabani mana dismiss tawe haide moi mapana claim tawri singdo la le haina mana haije kaigumba once ngakki stage thawri jina kanogumba kana kisan ge matungda aduga anchor point on gra kanda di mi duna lep kera phangera khurukun gera neck da koi gi ngak da compress oirabani na ngasai gi brain do dagi roina ma kano do oxygen do cut off tawraga aduga body do went into the state of paralysis adugi ne na hai. I don't know how far is the truth ma do hoi director mi doctor ni ma ngang chumam basu yai adagi mu Sushant gi family na mu sauraga mu hangi di saigi Mumbai police na masanu pa do depression do budagi naraga legi da bane khopani hai do noina mathana si jabani hai do yaning de khote na mu thangale che mu Sushant Singh sina Bollywood na tabida atopa magi ma'am project lay magi company ani hangdana mana board of director oidana khotna there was 50 project or my short film dagidi magi film gai 50 project line up toroga lairini ma asmaina nasa da siki mogi nasa gi matangda movie ma nambagi training chaluraga he was looking forward to it mana mayungi dagi saina kano tawdana organic farming farming tawba orphanage mayam gi school hangi khot kena tawrini and he was looking forward to a lot of stuff adumaina mi gi haina look forward to plan tawraga leiba haibasi mi sina mathanda karimbo kaiguma mana sidobak leragasu hairambam di thoi sinida letter amadi irambam thoi karigi no haibagi ado karimbo hairamdana legidaba haibase yaningde haibase simazu moi family siki kanna sineba but bipolar gi matangda ina khambagi time matangda karigumba adumaina brain da yamna immense kumba stress ama leragadi maybe okhan khanda bangam da mai matang am yawbuni but Sushant gi sitadi I'm not saying anything aina comment dongte sai magi mental state to kamaina lerangano habiso aina khangbasu nate but this was some of the findings aina khangai matangda Sushant gi family na Niria ga moi atopa mi singa moi pulaga ma se di sina bagi mai gai da injan bani mathanda hachabe mai gai ni hachan bani hana case tawre case se dong mayam su dum ta di tajara mani khangi aina details hai dragasu mathang kanu case torok pasigidagi ED ga yaroktana negidi narco gi kanu India gi yaudana khotana moina thijan basida kanogi susakanogi riagi mopwa sovik kasesu drug adi ganja sumaina mangkanoda moi magi through dagi ganja lawi kholi haina do maina zo pau mayam lakna badagi di ria sina su mangonda sumaina mapa na su mu case ta hapai je ria na kanodagi Sushant Singh dagi karor kayano phaina yamna karor mangone ki lokthoi moi ge project ki mingda moi ge paisa de sungau yaude kano gi Sushant gi paisa ni do Sushant na paisa je hangbada riana ya kana tawdabagi moi ani khanai de su riana aseng bakrai de paisa do sijana gimno na khangdabagi adogi matang da khana bani khot pani na dong mam gi 2 and 4 mai gi mai mathang mache na ma mungangi riana mungangi moi masin se dum mai tong na ga dum leiram ni ko Ria gi life si pura stegi di mai gi upside down on garani si complain matung dagi adagi di Ria asana khangba ngamakra na mai emotional state me na mana mayam da haire mana ai haina Sushant Singh si matam ma gi ta ai kai involvement yaw de khote ai bokta ai so ai nupa ai boyfriend ni ai nungsi ni kole ni singjina mo khoi gi mega big production house like Yash Raj ki adagi Karan Johar gi moi singjina kano tawudagi outcast tawibadagi ma do depression na siri ni kholi ni as loire go mayam je Sushant gi matang sida amana ma hai Karan Johar dagi di Aditya Kapoor Shahrukh Khan Salman Ria moi jing je loina mak mayam je kano gi Sushant Singh gi si bas loi che nei na mayam je na public na kano haude ko adagidi Sushant Singh ki mai gi ma bhai jina muk thoklaga mayam da hari je Sushant Singh je Bollywood ki mafia na mangonda
kano tawbani khotpani disappointment pibani khotpani maje outcast auraga thabak mem thadatpani khotpani aduna ma masamak Bollywood se thadoge na hairamini khotlamini na dumaina tawre mayam jingje khange haidi Bollywood na bully tawbani saru kano je Sushant se bully tawdagi magi bully se khangbang ngam dadana ma masanda thamai gi mapunsi se law kano tawjabani sijabani Sushant gi machi sina Sweta sina mayam da haidi Sushant sigi relationship se moi ma ga Riya koina matam da Riya sina yam controlling oi aduga Sushant gi paisa mana tan ba sing je moi gi production house ki ming da loina mak lana sijina raga magi mama mapa magi Riya gi mapwa sobing moi je paisa se loi thadaraga ganungi Sushant gi paisa se amat lem dare sigi matang da Riya gi manogi Riya gi parents na kano tawraga paisa moi ge topoina investment na thadare asigi sesda Sushant gi family na Riya da hanguraga na Riya na onjalaga Sushant da noi family na koi gi production gi house gi matang da chaka tawi kholi adu maina hai da adu gi matang sida adu loina mak haibedagi mayam sina they were convinced Riya na Sushant Singh se magi matang dagi si bani kot bani na mong tawre dagi di amaga dagi di mong Riya na haire kanona ay ma Sushant Singh na chari phidak to magi machi mita jina pi bani kot bani proper kano yaw de kot de mana layo haibage na layo bani kot bani dagi di Sushant na smaina moigi narcotics ki team yaura ani Sushant na kanu tawi kholi makhan gi matang da drug moi drug ai di ganja do ni ko ganja do season bani mana mi atopa gi makhan da pambai de season raga drug season bani moi family na hai Riya na kanu do drug moi se ki ganja do da edik mana chuhan bani khot pani adu ni da ni moi se loina ma khanare ko khana base mayam khangamani ai point toina khara hairamage moi smaina khan kanu wari jam sang do re ada moi smaina khanare khana base gi magi matang amamu police na badagi Riya sina khang banga makta phare state sina yadra banina CBI da thangat pirona adagi ngasai gi Sushant gi families na Patna gi police sida mung thangala ani haidi sumaina tawbuni khopane dagi Patna gi team kanu se duga disha sigi matang da moi ani se relation kanu se lainai khole haina ma moi gi families na harak badagi Patna gi team mana Mumbai da chalaga Mumbai gi police da moina question hangba sida Mumbai gi team sina easily ma do mathana sijabani hari adagi maga smana disha jo magi ex manager ne hai disha gi sibagi kanu do matang da panu do piu kholona haibajani magi case to adada yam conveniently kanu na kanu Mumbai police na disha gi kanu do case to mistakenly soidana delete tawgare na hairaba magi matang dam leitrena adu hairapodagi di Patna police na public ta habidagi hekta public mayam sina ngasai gi Mumbai gi police scrutiny tawda loire adi upai lecto dana Mumbai police ki mogi kanu sina deputy police na mayam da phongdo e adu maina kai matawba nate khote disha ga Sushant gi matang da body samna de khote haibani delete tawde khote case to misplaced tawbani adu ne da ne sem tawna re ko moi je amana hai dagi di hekta Arnab Goswami moi kanu sing sina news channel sina mai ge je amana Riya gi michang amana Sushant gi michang ta moi gi kanu putho kholu ada tawada tu adu ada na adain tawre dagi upai le na uchina china aims ta mu pukhatle mai gi body je mai gi sai gi moina siba gi photo number ko pa ke autopsy report myam je aims ta mu pure aduga aims ki director na yenga matung da di mana haire hoi noi mayam na haiba ko pa ma drug nu adugi ganja nungja adugi loi le rangani adubu the problem is magi yengmagi matung ina my external gi bruise my on the bruise haidi mi to pana phu sai be game to laite my gi stomach content kari crack sing sina tak pada di my gi adagi moi gi sai gi mamit ngang in habi mare ting thomba ngarung toromba makhung kan toromba khoramba mayam du gi matung ina di ma do mi na hat banate mathanda sijabagi proof ni khot pani na do maina aims ki kanu sin directors na lauthor pagi mayam si kitang news indhare sigi indhari ngai marak sita nupa amana Cooper gi mun kanu da hospital sita autopsy da yawa compounder haitare mana mu pau se mu harak tini ba smaina Sushant Singh na si base
magi kano magi post matam gi report se moina force to bani mado mana lak matam da ma phu bagi kan to bagi thin bagi I asi ba ka ba mayam yaurammi adugu mathak tagi upar tagi ko mathak tagi sumaina magi sibase mathanda sijabani haina I yoni irapadaini na admaina I gimni khorkimni na mu thole ne adagi ekta mayam je mu thomjale esadudi sumaina noi mayam na tawada tawbana adagi sagi nupa je kano da court ta testimony piu law na kauba matam da di nupa se mangare ba thiba phangdre ba hauji hauji nupa su thiba phangdre nupa ji maming je Rup Kumar Sa kawe Mazina mana neba ado mado testimony piram daida mohan lao ya gidre mado magi karai sa khamnu ju khangdre doga mayamna testimony piu lao hamatam da yadre adagi actress Kangana Ranaut na ju smaina Bollywood ke mafia mayamna hatpani nu tawne na tawre adagi di riya ju puli kano na CBI na kano lawra matungda ma moina sai case lawra matungda riya ju phadoine moi judicial custody ga laidana khotana case sing je loin tawre adubu end to hairage ba mathang magi kano je proof se amanta phangdabadagi dagi di riya na hai je magi just magi kano haibo magi prescription gi hidak to adu kata pi bani khot pani to panganja gi relation da ga the police so hai je mai ga sai susana sirambaga ganja gi ga mari leina de ganja gi matang da phari jing sai gi sidat pithani adagi di Sovik Chakraborty moi mem da moi to pami makhan ohu mari sugre adagi di kano na ju kano moi Bombay ki High Court ki kano na su Salman Khan adagi di Aditya Chopra Karan Johar ka su case ka pale but the case was all dismissed because of lack of evidence adumaina mathang tawre khole case adum chathadana adum leire riya jisu adi ma jisu nan thopam am ta leitre ma jam jail da koina traungani leini habdagi bail amu phangi khole mana de haije e kaino te khote na adagi Susan gi family na chu moi animak se amana allegations amaga tongnaraga adum leire case se dum mathang adum chahi ro sumi adi chahi na sum yam je leinge matam dun noire nge duga evidence amta phangdabadagi di upai letena CBI na conclusion amatare March ki tang kunithoi 2025 ta CBI na closure report ama phange haidi Susana series se mathanda sijabani kanambu involved tawde ma ya sibada foul play masu amta su yaude hana adagi riya ga atopa moina mem accused tawgiba jingdo moi 33 34 moina accused tawbani moi du loina mak not guilty haina phange aduga clean chit loina phange Riyas na finally sigi matungda mana chahi ka di hare chahi manga ma je trauma sida leirabani ma thabak amta phangdagai Riyas na mayam da hare chahi manga je asi je case tawraga sisna magi reputation magi income nungkam magi thabak loina mak just magi maming do na piba de makda mana sida de magi loina mangi khole do tawre da ma si thawayam nungai tana mayam da hare de ajiti court na ai lande haibado mayam da ai lande haibado khangan birabani na mayam sinjina sigi conclusion je lakpada they were not happy ko mayam jinge harau de pam de but evidence da amta like tamni na evidence yaudana mi kano maran sibido di yadedana adoga Susan ki last movie se ma siraba matung July gi tangkun mari 2020 da release awe sigi film je pura critical acclaim duko aduga kanogi OTT da kwai dagi yengba cinema do oigi mai sigi cinema maming se Dil Bechara ko bune adubu sigi cinema sigi success ki Susan Singh di late celebrate tongnaba mayam kai khange Susan Singh do mai gi mental health na ma mathanda wakhan khanda hodabida mathanda sijaribra natragana atopagi mi makhot yaubra haibado wari se am sangre do na ai marakta mayam details sing je kha tension bane mayam horobi ba yade mathangi wari do mung thinersi ko